wewe na generale bya Mungu akabageze Minembwe bategereje Lenverode. Bya Mungu niwe komanda wa operation. Ni nawe komanda wa operation wa AFC M23 akabana komanda. Hanyuma bamaze kumenya ko bagiye mwumve gukunda ibintu bimeze bari abakagara bene wacu baza makuru abaturimwo umunsi ku wundi. Nibwo bagiye kwa gisegete baramubwira ati kora ibishoboka byose ukabona ziriya ngabo zigiye zigasanga Minembwe ikirimo abaturage b'abanyamurenge bayi Fizi bayi Kalemi bayi Lubumbashi bayi Katanga. Yambabaho bwije yambabaho bukeye yamba umwebwe mudukurikirana 5 kuri 5 ni kuri babanyamakuru mukunda kandi namwe babakunda cyane nta handi ni kuri Joshua Entertainment ndetse na Mibunda TV1 nanje Rugenza. Amakuru yacu murabizi ko nta handi twebwe twibanda tituja mu by'imipuri nibindi ahubwo twebwe izo tubabwira amakuru yiwacu imurenge kuko niya turaje inshinga nayo kutuzana ngo byagenze gutya ngo bafashwe ku ngufu ngo bagize hiyo ni mambo ya civilian. Sisi hatuko ndani, mambo yetu ni ambayo tunaongea kuhusu iwacu murenge. Rero tubasaba gukora subscribe, share na comment na like kugira ngo ibiganiro byacu bizoza bihora bibageraho uko bwije nuko bukeye. Mbibutse rero kuri kubanga bw'ivyuma n'umuhanga bigatinda ni Joshua Entertainment naje kuri microphone ni Rugenza TV ndetse Mibunda TV1 batangira buyegereza abantu hanyuma twije makuru bwa nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1 mweriweho amahoro abadukurikiye kuri Rugenza TV Joshua Entertainment Joshua TV amahoro y'Imana komeza abane namwe mu hamwe n'ibyanyu nabanyu mwese gukora subscribe biza bitunezeza iyo mwakoze subscribe mu mutugire neza muratuzamura tukakomeza tukazamukana namwe tugasagamba tukamererwa neza. Hanyuma amakuru yacu uko mugenzi wa Shara bivuze bibiri ravuga ngo amagambo y'amajwa ngo muyazibukire. Nukuvuga ngo hano kuri macano yacu amagambo y'amajwa tugomba kuyazibukira. Nukuvuga ngo umuntu aguye kuza hano akumva amagambo yo avugira ubwoko bw'iwacu, akumva amagambo yubaka imiryango, akumva amagambo yururutse imitima, akumva amagambo ukagira icukuramwo aho kuza kureba ngo utaho komeretse ukaza ukubakika. Abantu bose bakeneye amagambo yubakika, abantu bose bakeneye amakuru bakwifuza banashira no muri saro ari kumwe n'abana ntiyagira ikimushisha naze kuri Mibunda TV1 Rugenza TV ndetse na Joshua Entertainment. Bwana Rugenza twiriwe mu mihanda tuganira n'ishuti n'abavandimwe ndetse n'imbone zacu ziri hirya no hino kandi uwabashije kuganira nazo cyane ku bwinshi waganiriye n'imbone zacu za ruguru. Urabizi ko no munsi wa none akarere kaho Plateau niwe twari twagashinze nubwo nabandi twagiye tubaza ariko niwe wari ugafite mu nshingano. Ngaho duhereze ica abasirikare bazabita ngo ni strep duhereze report y'akarere uko kifashe. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment ndetse na Mibunda TV1 breaking news munda yisi amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri ayo macano nguko tumaze kuyavuga nta kandi tubasaba ni subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizoza bibagerera kugihe. Amakuru ari ubu nyine ubu twatuvugana nuko umwanzi wari kuri Pwezero kwa wingi ubu hakoresha indege n'amamayiti menshi bananiwe kuba batwara ahubwo bakaba batwara inkomeri zimwe bazimanura n'ubundi ari Baraka izindi zerekeza i Burundi. Bwana munyamakuru wayavimutse yego imbone zacu twabashe kuganira nazo haziri hariya bavuze kuko habaye ejo nimugoroba bamaze gukusanya inkomeri zose kubera kutizera umuhanda uko wari umeze, kubera kutizera akarere barimo, nibwo bavuze bati zino nkomeri n'abano bapfu nta kindi cyo batwara. Nibwo bazanye kajugujugu ya gisirikare y'u Burundi ariyo ihaye iseha izo nkomeri izivana mu Minembwe, hari zija ngo i Burundi, hari zivurirwa za Baraka, hari nizigenda handi. Bivuga ngo iki? Bivuga ko ejo umwanzi yawe n'uruva gusenya ubwo yari yateye aturutse izira hafi 8 bateye baturutse muri Bicumbi, bateye baturutse za Karongi, bari baturutse za Muriza, bari baturutse aho bita za hano haja za Karingi, bari baturutse iriya mu marango hirya ya Zirumba, bari baturutse hano za Mikenke barwanira ku Muramba ya Marunde. Nukuvuga ngo akarere kose kari katewe intambara ari za Rubarati. Ariko
ariko bwaje kwira nimugoroba misiyo ngo bari bahawe bari bababwiye ngo nihagera saa 9 banywera amazi mu Minembwe ngo hari muri centre bifotoze bahageze niwega wabiciye waravuze ngo tafoto tacabaye tafoto tacabaye no kuvuga baravuga tafoto tacabaye mwifotoreza ibuvira nibwo baje kurwana biyahura abana barabareka bo bagira ngo wenda bahuze za drone naho babaryamiye yambushe wamiriki bila kubabuza abanyamurenge zavuga ngo haciye wambaye naho wambaye yasigaye ajyanye ni ukuvuga ngo uwari kuza imbere ntiyaza asubirayo ntawahindukiye hari ko wahindukira nyine uri kure naho metero 200 sansi rutogera barabarasa ibirundo by'imitumba biri hariye bananirwa gutwara inkomere zabo n'abapfu babo ariyo mpamvu n'ubu nyine umugoroba tubatuvugana baje kuri Karongi mwirembo rya Karongi kureba ko ngo hari umufisiye wabo barashe basiga bamuhishe babura ko bamutwara uyu munsi ngo nibwo bari bagarutse kumutwara none uwarushoreye ugo rugamba nawe ko aragwanga kajaje ubu ngubu nawe akaba asigaye mu maboko breaking munda yisa makuru y'ukuri nuko Karongi butwatuvugana isasu ni vute ni kuvute ubu nyine ko bara nungwango nko kwa rubivuze hari ya Karongi nungwango ibyahabereye ngo bazobyandika mu ikayi yabo iyo bita kayi determinedure izo ngiri mu bucurabwenge bwabo ngo azobarimo ibintu biteyibwa kuko ngo ibintu babonye umugoroba wejo bundi ngo biraboneka bazayandika mu gitabo c'ibyago bigeze kubonera muri Kongo kuko bazobyibukanyaga no kwibukanya bazobyibukanya ibyago bahaboneye umwanzi rero ubu yari yaje kandi ariko ubuko bararwana gusa ntabwo babuhari bwana munyamakuru wa Yavinisi yego nuko ikindi inkuru nziza nuko abashitsi bari bategerejwe mu karere ka Minembwe ubu ngubu bamaze kuhagera bivugwa ko hamaze kuboneka abafatanya na abatabara twirwaneho yari mirwanira hariya ubu ngubu bakaba babonye backup cyo bita backup babonye ingabo zibafata mu bitugu aho tubyiteze ko ejo izaba ari Fizi tombe Misisi tombe Uvira tombe hizaba tombe kuko niba leta yarananiwe ejo bundi bushize leta yatakiye amahanga iravuga ati nyabunani mutwingingira FC turebe ko yavi Buvira kugira ngo impuzi zari Burundi zibashe gutaha bamaze kuhava ntibatasha ahubwo ico bakoze basenye ibikorwa remezo by'abanyamurenge noneho bahita bafata n'abasirikare babo bari Burundi barabambutsa nibyo biriya bitero baba baraforosa ruguru none AFC yamaze kubwira Nations Unies bagira ati enough is enough turarwana kaho taco tutakaza uzico bita kurwana taco tutakaza nuvuga ngo dushira umujyi wa Uvira hasi nubundi tamunyamurenge ugifite mwizo turazishira hasi ndayishimiye navuga ngo arafata umujyi wa Mikenke au kaba n'umujyi wa Bujumbura turarwana nkaho ntaco dutakaza bivuga ngo nico bazabita mu kinyamurenge ngo nukurwana umuhenerezo nukuvuga ngo nukurwana ntaco utakaza kuko drone zararashe Sukhoi zararashe imbaraga leta zarazifite twarababwiye ngo igiti cyakubiswe n'inkuba tigitinye ngo ijoro iwacu ubundi wo kuvuga ngo drone ubu ngubu abaturage bari mu kuzifata gutya yatera ibomba gutya abaturage karifata karijugunya rikabasubiramo kubera ikibamaze kumenyera no kuvuga ngo ntaco leta itabije buryo uzawirukana abakuru bazacu umugani ngo uzawirukana inyamaswa ngo wagera ukayimara ubwo iwacu abavyeyi bararushe ntako batagize baratanye baravuze berekanye akababaro kabo bamaze kumenya ko kwirwanaho ari yo ngingi yamwe amakuru tugezeho breaking news mu ndayisi amakuru yizewe nuko abatabazi bunyine twatuvugana bageze mu Minembwe wayowe na General Byamungu akabageze mu Minembwe bategereje Renverus Byamungu niwe komanda wa operation ni nawe komanda wa operation wa AFC M23 akabana komanda hanyuma bamaze kumenya ko bagiye mwumve ukuntu ibintu bimeze bari abakagara bene wacu baza amakuru abaturimwo umunsi ku wundi nibwo bagaye kwa Gisegete baramubwira ati kora ibishoboka byose ukabona ziriya ngabo zigiye zigasanga Minembwe ikirimo abaturage b'abanyamurenge bayi Fizi bayi Kalemi bayi Lubumbashi bayi Katanga
bamubwira ati uzi kizakorwa nikihe ati bazakurasira hariya mu Minembwe batibuka imirimba wowe ugitegerereje intambara ibuvira ibe yambutse hehe inganje bazoba bari force bendera intambara yishire muri Kalemi ifatwe mbere ya Uvira none ga rero strategy nziza yo kurwana hariya fo kubanza kunetraliza Minembwe niko kura force bira biteruzo bara force ariko ejo umugoroba wejo babonye icimbwa yaboneye ku murugezi ngo bamenye neza ko muri imurenge hapfunyiswe n'Imana kandi ikindi tugira ngo tubabwira iduwetse ku mugongo wayo taco tuzaba ikindi tugira ngo tubwire bene wacu butugara batubamwe n'ukuri dushingiye aho twatangiriye nuko byari bimeze kugeza aho bigeze ubunyine iyi ntambara tuzoyitsinda na 6 ongera wako kanishema tuzayitsinda na 6 kandi abantu bazebaza guse tuzayitsinda na 6 gute tuzubakira ku maraso ya ziriya ntwari zihaye zitabarukira ku rugamba niba barirukanya abantu kuva ku murambi ya Mibunda bakabageza hano mu Gahwera bakavuga ngo hano tugeze ntituharenga niba barasenye kiriya cyo hagati cyose bamara kugera hariya bakavuga ati hano bigeze aha tugeze ni ukuyakaba ni ubuzima cyangwa ni urupfu bivuga ngo kurarwana n'umuntu udafite andi mahitamo utemera gutsindwa kuko inzira yo gutsindwa tirimo inzira gusimwa ishoboka ni ukwirwanaho no gutsinda iyi ntambara tuzarwana dutsinde ntituzasubiri afande makanika atazajya kutugaya mu gitondo cy'akare buryo umaze kugenda twirwanyeho murenge turayifata amadubu intereza salamu amakuru yize ubu twatuvugana bwana munyamakuru benshi bibazaga ngo ese imurenge ngo biragenda gute bizogenda gute turagira ngo tubabwire n'urugamba rwari hariya n'ubundi za marimba ubu mwanzi nawe baramudisiplinye karahava ubu twatuvugana rero imurenge uhereye mu rugezi ukazamuka ukagera ariya muri santere n'amahoro hari ikibazo gusa ni hariya aho bita kuri Karongi niho umwanzi gusa baba mu discipline iyo uvuga ngo kuri Karongi ni ruriya iriyo cyo bita ngo chaîne de Mitumba chaîne de Mitumba ubuvuye muri Moyen Plateau urenze hejuru muri ho Plateau niho baza gutera bira bitero ariko nimwumva babarenguye hirya chaîne de Mitumba babasuta muri Moyen Plateau ukumva babagejeje Fizi bayi n'ibitero bya Minembwe ikindi tubabwira nuko iriya nzira twirwanemo imyaka myinshi tuzi strategie zayo vuba hangaha biriya bitero bizibagirana biriya ikindi tugira ngo tubwire bene wacu ariko ibaze nkubaze bwana Rugenza n'abantu bose badukurikiye mu Minembwe hatewe ibitero bingahe bifite umubari niba ari bike ibitero bimaze imyaka hafi 10 ufata imyaka 10 buri munsi ufata iminsi y'imyaka Gahwera yonyine bamaze gutera hafi 100 ririya rembo rya Gahwera hafi ibitero inshuro 160 no nizo nayo kubwiye ufata imyaka 9 y'intambara umenye ngo se buri mwaka ugira iminsi ngahe ugira amasaha ngahe nta saha nimwe murenge hatabayeho intambara kandi ntasaha nimwe twirwana hitabarashe ngo ibemeze ariko kandi baza baca umugani ngo ntawe uzusangira n'udakoramo nubwo dutakariza muri iyi ntambara dutakariza turwanira ubutaka dutakaza amaraso yacu azagenda y'agaciro ariko ngaho ibaze nk'umurundi cyangwa mu Tanzania ushora amaraso hariya bara niyo bibiri zivuga ngo na amaraso atagira urwibutso ariko ayacu iyamenetse ku butaka ariya ngo niyo maraso yabera azataka ngo akabwira Imana ngo se uzageza ryari Imana guhorera amaraso yacu wazize uko twaremwe kandi mu kuturema ntitwabihisemo niwe waturemye kandi ngumare abantu waremye nkatwe bahitamo kutwica batuzize uko waturemye shuti bavandi mu dukurikiye nakagara hose ku isi n'ubu nyine kari mu bihe byo kubonana ngo na leta ya Kongo na Muyaya aha bakoresha nibavi buzima baje buntu nta handi hantu bazabona iwawe usibye imurenge kandi twarababwiye ngo ibyago byacu tuzobisangire n'ibyiza byacu tuzobisangire ariko tuzosangira amafaranga y'amaraso babarye ibyago wababonye ukuntu nababwiye ngo jewe mbonye aho gisegeti gucya aho ushutse gutya bakavuga ngo tumucumurize ng'imbwa ziwe mucanga bakavuga ngo niki twokora marehemu yambaye mvuga ko ndavuga marehemu gisegeti ni marehemu urupfu rwiwe nawe kuko yapfuye umutima afahagaze buriya hari agatabo kaza kavuga ngo ni moyo wa mutu ngo uyu mutima
umutima w'umuntu wamaze gupfa ngo burimo abadayimoni ngo ico gihe Imana ntiwubara nk'umutima ngo iwubara nk'umupfu ni ukuvuga ngo Gisegeti yapfuye ku banyamurenge n'abanyamurenge bapfuye kuri Gisegeti usibye ko Bibiliya ivuga ngo abana bo kurimbuka ngo nibo batazabumva abangaba bagenda kubwira Gisegeti ibaze nk'umuntu nko wenda nka Muhizi uvuga ngo ngo miremwe ngo ta drone ziraswa ngo agiye kuvuga muri Amerika kandi drone ziraswa Amerika ibibizi Amerika iza makuru neza iriya ntambara y'iwacu imbere y'abanyamerika Bibiliya ivuga ngo niki yambaye ubusa bayizi uko iteguye ngo bayizi muri politike bakayimenya no muri fizike no mu bugome n'ubukana itegura ngayo nguko andi makuru turagenda tuyabakurikirana 5 kuri 5 tubasaba ngo urushinge rwanyu nirugume kuri aya macano tubibutse ko ari kubanga bw'ibyuma n'umuhanga bigatinda Joshua Entertainment naje kuri microphone ni Rugenza TV Meunda TV 1 Amadu bimurenge intare za salamu